Kinongelam ka all jantia Master Roll Workers and Labourers Union kilaya kendu berkilat patai kubor hak arhu pratarek Hasilong Press Club ban penpau ke jingbam yahab jingmut halor ke jubab Menteri Rangba Konrad K. Sangma da ke jingtho written replies baya ke Sorkar Meghalaya kala pentre kam ban siu tulop yaki Master Roll da ka Meghalaya Regular Casual Worker Scheme MRCWS habaro kitanat trekam bapher jong ke Sorkar. Kinong yalam jong kani ke union kila ong hadu menta embaro kita nak terekam ke Sorkar kila pentrekam ya ke MRCWS kidan tang ke tu ni teli kita nak terekam kibala pentrekam ya kani ke skim hadu menta kakong dayo 1P yakai presiden ke union kala kerpat bat kentu ya baro kita nak terekam ke Sorkar ban pentrekam ya ke MRCWS nak ke benta kijing mentoy kinong tre master roll hakani ke distrik. Mentah kesini ngadai di Dayo 1P yakai Presiden Jongko All India Master Workers and Labour Union kapang mentah kesini manikwa aban keren naga benta kanika start question jong is Mirror Sale MLA nanongko bila keren naga pang tu RCW naga benta jongi ki daily wages ni ya kene ka ansa ba isa CM ila ansa mendin gasi ba ila ong ba ya kene ka scheme la implemented habaro ki department naliung jongi ha jengtils ni siam ba kamdai kumta don ki department ki ba long lightly ki pon number 1 kadai ka fully implemented don ki department kiba half implemented don ki department but non implemented ye kani ka scheme ye kani ka fully implemented kadai kani ka water and soil conservation department nang taga horti agriculture kani ka half implemented pan kidai ki PWD hakani half implemented jumat lagi aitang ya ka status yaki masrul dani ki daily wages badan abarok department badan apa ajeng details dan raya ke scheme ka ba ya ka tu ka benefits ka badan apa ka scheme pa ngimdan ngimya ajeng to niya ta ka status daya ka non implemented pa ni don ka PHE department bat kani ka art and culture department kini tang ya ka status ru kimya diskawai pa ni sosi nakaliang kasanjuni namarba haga education department ba dan kiba master ki badan hangni ha department bai tang ya ka tu status ro kimyo hnrei kiyo pat da ka ba kiyale ek case sa high court da ka order jong ka high court kiyo pat ya kanika status jong ka RCW hnrei yaki benefits pat ki badan ko ka RCW kimyo hado munta te ni naliang jong ka sen ni akblay ya ka Sorkar ba hoon ni ba ya kani ka scheme Meghalaya Regular Casual Scheme 1996 kala don ka to ha uni una September kan riutore kan yo aku prasmen te ni nakaliang jongi ka sen ni akblay ya kani ka government damanta ba ha kani ka government ni la pentrekam kala pentrekam ya kani ka scheme nrai katkum karata jong kani ka scheme aku prasmen kandak to ti niya iba habis na mensua nim yo ya kini jumutoy baro nrai hakani bat kanti niya ni agblay usian jongi Konrad K. Sangma ba haki department prepare don ki bala pentrekam don pat kumbanga omutan ki bapat pentrekam ro te ni ka pa usian jongi ba un ai hukum leni ai ka jing keren nei ban hukum yang officer habaro department di badan hukum ajang details bakin pentrai katkum ba isar ila juba ba kani ke scheme kala pentrai habaro department tini ni kermen scam ba isa Konrad K. Sangma in yosno lan ba kani ke conference jongi ba intip yo le se ba ki claim tip ya kani ke bajia ajang details dan kata daw ni kwa ban bensyai ngim dan ru kanu ke jing tekno lani ngim dan ru kanu ke jing against ye kino ki government nado ka
Pasal 1996 ado mentak ni kuwa ba ngin penbet ni kuwa sokar bakan penbet dia kini ke skim kenang ba ni kum di daily wages mengin yo yang kini ke jumen toy baro kumba kini ke skim kala don tingi kuwa ba habaro ki department baro ki masrul lani daily wages kin yo yang kini ke jumen toy nama pesneusi dan ini sengokram kum ki nombalasi itu kini ke skim kala don apa frasen hendai hado mentan kalau ada yang ya syasya, henry disosikan orang badang don show di department kita tangi ke status RCW rukin pada. Tengi kerpat yang ke government, ni kerpat yang iki MLA habarok sanpun kendai pun, begin habarok ki officer in charge jangka department kamtam di bidang hajai dehus, begin semua ban le ya kene ke skim kenang ba ni baro kino balas ni yo ini jimun toy baro dan dengan yang jongi tentang kita hi ngim ong raba I meral bon in skim MLA ano ko be bakla ni kemen be ilate si ketika jingkri ke start question ila yo ega answer ni le I aku website jongki government ba isar ila juba mo habaro department la pentrika Henry, ya kini kecing thok pat hakis sedang lalu aja khatra mengilak don kini kesenjungi tengila ai nadu kuti por ngila asi ai hadu kini ka khanyo tarik bulan Ogos hakani ketio belada POE ya ka general 9 annual general meeting jongi bangila hadu to por ngila ai kecing thok nadu aja khatra hadu to kesing khanyo tarik ni ai kecing thok ya na bentang ni ke scheme Meghalaya Rural Location Scheme 1996 bah haja integrasi dan don riba 4 pentrikam dan kawai ni sosi ru namar ba hakani ke scheme ladang iyo yikitu ki mastrol ki bala trai la chantar lai po le pa asnem kila dai ban chong khai no hakini ki sneman wan nrai tamu ya ketu ke category wise ki bala dai ban yo highly skilled ru pai kata ru ki yo teni kermen ni kerpa ru ye kesoka bagi pentrai kam no ni tani kenang ba kini kibala senior mo kibala training slam kenang makin yo kan enjoy ya ketuka benefits kepada hal tu